Ego mu byukuri turabaramukije kandi turabakunda ni mugisha Joshua kuva ku Nsweko TV. Katwihanganisha nane kandi natwe abanyarwanda mu bihe barimo gucamo bitoroshe mu byukuri ariko hano hari ijambo umuyobozi yanditse yavuze ngo uwo ni Paul Kagame nyakubahwa. Abo nta wakongera gupfa kuriya. Kumwe abantu bapfaga muri genocide. Mbega nta genocide zongera kuba. Ntabwo wakwica umuntu kabiri. Bimwe bagamba abanyarwanda bapfuye rimwe ntibazongera gupfa. Bariho kuri Imana n'imbaraga z'abana babo. Igihugu cy'u Rwanda ntigishobora gupfa kabiri. Mbere yuko wica u Rwanda ruzakwica. Ntabwo wakwihanganira umuntu ngo akwice inshuro ya mbere asubira kwica kabiri. Wakwirwana ukaba bamwica nawe. Mu by'ukuri ni amagambo akomeye cyane arimo n'ubutumwa bukomeye. Ari twe bakuru ari abana bacu tuzabaho byanze bikunze uko abantu bakwiye kubaho. Biri perezida w'u Rwanda uko umuntu akwiye kubaho ku isi azabaho. Mbega ntawe umuhohoteye nguko ntawe umuzizi kwasa. Iri jambo harigena ko tuzarikoresha muri Kongo. Reka rero twihanganisha abanyarwanda muri rusange nanone kandi tubwire n'abakongomani kuko ibihe batorosha barimo gucamo kuri none nabo bizarangira bikaba amateka kuko ubona bwana munyamakuru mu Rwanda imeze. Isi imyaka 32 y'amahoro rwose kandi birakomeje kandi bavuze ko bitazongera kubaho. N'abakongomani rero mu by'ukuri ndatekeka kuko wenda ni bugufi cyane izuba ryagakiza rikarasa kuko ya gihugu kigize iminsi cyarazwe n'intambara z'urudaca ndetse zifite nk'igakaraktere ya ethnique abantu bazira uko baremye bisa n'ibyo mu Rwanda. Rero reka twinjire amakuru yacu tuyahere umusozi miremire y'umurenge bwana munyamakuru. Minembwe intambara yarabaye ejo murabizi gakenke byoroshe ariko aduyara kubiswe kandi yakoresheje amadrone ndetse n'imbaraga zo hasi cyane ku buryo butoroshe ariko babasha kumwirukana aho drone zarashije ijoro n'amanywa kugeza mu gitondo zarashe nijoro kugeza mu gitondo zo kurasa ariko ingabo za revolution zibasha kwihagararaho kandi zibereka ko zishoboye zirabarasa zibinjiza ikibira ndetse babasha no gufata ibikoresho byinshi cyane ndetse n'ingabo za coalition ziyasiga imayiti nyinshi bono no ku ruhande rwa revolution yumvikana arabashaka kuba barahawe ko n'urugamba ariko mu by'ukuri igikuru nuko Minembwe unyene itekanye kubera imbaraga zatwirwaneho n'intare za Salama. Nuko rero bimeze muri Minembwe bwana munyamakuru wenda twaja muri Mikenke aho muri kino gitondo havyukiye intambara. Umuvugizi wa AFC ndavuga Lawrence Kanyuka ndavuga gace kamwe yavuze kuri Mikenke yavuze ngo guva 6:45 16:45 minutes yego ibitero bizatanga muri Mikenke wayavimus ni ibitero bibabije kwica abanyamurenge ndetse n'abandi bose bavumba kimwe donc abantu batuvi no ntambara ndetse nanone kandi bitaretse imitungo y'abanyamurenge bihariya. Aduyi rero barabize ko agize imisari ku nkengero za Mikenke twarababwiye ntabwo yigeze aje kure twarabivuze no makuru yacu ejo ndetse no jundi. Rero agaragaza kuba yakusuza Mikenke yose ndetse akaba yananyaga ariko mu by'ukuri ingabo za revolution zamweretse kuko on intambara here mu gitondo ca kare ariko byageze amasaha 5 byageze saa 5 umwanzi yasubije inyuma bana munyamakuru usaho tuvugira aya makuru akakanya nanone haracarimo intambara ariko iri ku nkengero za Mikenke irimo genda isubira inyuma ndetse umwanzi asubizwe inyuma yerekeza mu nje za Rwisako ndetse na za Poezero aho bakunze kuba bava ndetse bakunze gutera baturuka hari ibirindiro byabo bikuru. Nuko rero bimeze mbo ntaraja kure ariko intambara cyari ngo muri Mikenke ariko nanone kandi uko yifuza kuba yafata Mikenke yose ndetse akaba yanica abaturage bari mu Mikenke n'amatungo yabo ntabwo yabigezeho. Nuko bimeze rero muri Mikenke ngaye nguko uko intambara yari imeze ku butaka nako yari imeze no mu kirere. FARDC na leta yayo ubwo iyo tuvuze FARDC tuvuze coalition yose n'abambari bayo hanyuma nkuko rubivuze ingabo cyangwa se twirwaneho na M23 aribo bagize umuryango wa AFC bakomeza kubikora kuko babyiyemeje bihagararaho birwanaho babasha gusubiza ibitero nyuma. Dukomeje rero kwihanganisha abaturage bari muri ka gace ka Mikenke ndetse na Minembwe mu zukuri abantu bamaze kugenga kurya. Numvise ejo bundi bwana umunyamakuru numvise umunyarwanda kazi umwe abwira president w'u Rwanda ndavuga
umukobwa w'umuyisilamu avuga ati nyakubahwa hari kengerege zitubuza mu gatondo kare kuja gusari none yarahagaze nimba bishoboka wowe tugarurira ngira ngo perezida yarabikoze niko bimeze icyo nari mvuze nuko yanavuze ko amasaha yo kujuka ari amasasu na drone n'ibikihari muri Minembwe na Mikenke mu zukuri byabaye nko kurya ko yamikora y'Abayisilamu niyo yabayita ngo ni bayita ngo ni hazana je pense hazana no kurya bahamagara mu gitondo ni soneri ndetse n'abakatolika barayigara ko iri y'Abayisilamu ikaba irarongereye cyane kandi ikaba ifite amasaha rero niko bimeze rero no mu Minembwe aho abanyamurenge bari ni nkaho drone zisize bavusa ariko ibi byose bizarangira kandi natwe twarege tuzavuga ngo tuzongera gupfa kabiri yego kandi ni vuba ku Ndondo rero aho nizamuramza hamaze iminsi mu z'ukuri hari imirwano itoroshe aho umwanzi yakwirakwiriye imisozi y'Indondo ndavuga ibitero byagiye bituruka atandukanye twababwiye ko ibitero bateye Ndondo baturutse muri axe zitatu bwana munyamakuru hari abaturutse axe ya Mitambo ubwo bashinganye Kirungwa hari abaturutse axe ya Kajembwe n'abari baturutse za Gikozi ubwo bazamukanye za Rusenda wenda barengera za Gikozi nanone hari n'abaturutse za Masango bwana munyamakuru abizi ko hariho ibirindiro n'ubundi za Mayimayi cyangwa se z'abazarendo abo bose rero bahurira hariya muri Ndondo muri Bijombo nyuma yabwo rero ingabo za Twirwaneho zakomeje gukora akazi kugeza n'ubu zikomeje gukora akazi wayava imusi tukagerageza abadukurikiye amakuru y'aka kanya cyangwa se uko byifashe uyu munsi wa none uko byifashe ubu nyine ku rugamba bwana munyamakuru ni urugamba rutoroshe abo twavuganye bavuze ko ari urugamba rutoroshe kandi bwana munyamakuru bigashoboka ko ingabo za coalition zitaramutse zisubije inyuma bashobora kuzatakariza kuruta intambara yose barwanye muri Kongo inshuro amakuru dufite nuko mbere yuko binjira muri Muramvya barabona kuko babonye ko bakomeje gukatinga bakoresheje ingabo za Nyamusaraba bigaragara ko binjira muri Muramvya basa n'abatarwanye ariko Twirwaneho ntibaha amahwemo aho barasa batiteguye bakaraswa isaha yose bakaraswa nijoro bakaraswa ku manywa hari n'abo mbonye ngo bari kuvoma mu kanya bagumayo basanga aya mazu ntibaragaruka bacari kuvoma urugamba rwahariya rwabaye urugamba rutoroshe niko rwo muri Vietnam uraja ku murima gushaka icurya ugasanga aya madubu waja kuvoma amazi ugasanga y'intare wavuga ati reka nje kwikara gasozi wenda turabona gashobora kuba ari strategique ukagwa mu mutego reka dutoragure wavuga ngo reka nje gutasha gutoragura Ndondo yiganje mu imbeho muri iyi minsi ubu nyine hari imbeho iteye ubwoba igiho cakiri yaja gushaka urukwi agahura n'inkota Twirwaneho na intare za Sarambi mu by'ukuri ukuntu bimeze rero ubu nyine Muramvya yabaye Muramvya ubu basubiyemo basubiye inyuma basubijwe inyuma nyuma y'igitero cyane ijoro ndetse cyabaye mu gitondo cakare cyane aduye ubu ngubu araho bita kubijige ubu tuvuga turi tariki 7 twibagiye kubivuga tariki 7 z'ukwezi kwa ariko rero ukuntu aduye yasubiyeyo abasubiyeyo n'abasigaye hari abana munyamakuru bashobora kuba bangana abantu bagiye babona utu video bari mu mashitingi niki hariya nyine mashitingi baraharashe amakuru dufite nuko baharashe nanone kandi n'abagaragaje gukatinga bashaka kwinjira muri Kiziba cyangwa ku Kiziba c'abahiga urabona abo nabo bahasanza kandi gatego ni mu gitondo bahasanza kandi gatego ngo gateguye neza karabashibukana mu buryo bumwe butaboroheye mu by'ukuri n'uvuga ngo FARDC na coalition nyine bari muri debande be nayo nditeye ubwoba baracaha bakaraswa bacanganyikiwe ku buryo abamwe batangiye gucika nanone kandi amakuru dufite nuko abari bakirara ku rugamba barimo kubwira abayobozi babo kuko intambara yabagoye ko yibwiye kuko azikira igihugu kuruta abana b'Umurenge numwe ndetse dufite amakuru kuko ingabo zose zamucitse abana b'imuhiraga abandi aho yari afite ingabo za linke no mu busanzwe ariko dufite amakuru kuko abana 12 basanze bagenzi bari banabakumbuye bwana munyamakuru ese wajana n'intera hamwe ukajana na Mayimayi kwica bene wanyu ukabona ko ufite ukuri ukaryamana na Mayimayi mu ntuza muri ambushi cyangwa ukaryamana na Mayimayi mu ishitingi ukavuga ngo ufite ukuri Mayimayi zatumazeho abantu n'inka kuva muri murere kugeza kuri muri mu by'ukuri abana 12 ubu ngubu baraho bagomba kuba basanze abandi bana b'abanyamurenge n'abana b'abakongomani bishaka ry'igihugu reka tubaye kazi
bava za Rucuru bava hehe na za Fizi hari abana b'abembe n'abafurero barimo kugenda riyunga. Umwana wese w'umukongomani w'umutima ubunyine arimo kwiyunga n'ingabo za revolution akana impinduka mu gihugu. Reka rero duhikaza abantu bana bafashe umwanzuro mwiza wo kuva inyuma yari yabandi ryitwa Koboyi na Nyamusaraba n'amabandi yitwaje intwaro arimo gusenyera abavyeyi no kubanyaga. Twibutsa abantu kuko inka zo muri kiraco hagati cyose ndetse n'indondo y'Ubuvira zanyazwe na Gumino ya Nyamusaraba ndetse n'uyu Koboyi na ndetse mbere yaho babifatikanyaga na P5 aho baje kuba birakekwa ko bashobora kuba aribo bivuganye Semahoro nyuma yuko abikuye uko avuga ko dakorana n'ingabo za P5 zifite umugambi wo kuja gusenya u Rwanda rurimo abavyeyi bacu bashiki bacu abana bacu abati ibindi bishoboka abiyonkoraho one Marembo Semahoro nyuma nanone amakuru twaje kumenya nuko bamuteze baramurasa amaze kubiyonkoraho yase agana abasore bari batangiye kwishira hamwe birwane batangira umwanzi ku Marembo. Nico gihe yaguye ku Marembo yaguye ku rugamba arimo kurwanya arimo gutanga umwanzi ndetse n'abandi bagabo bake bari bamaze kuba bagera hari arabapfuye ariko mu byukuri bapfuye nk'abagabo. Nuko rero bimeze muri Muramvya bwana munyamakuru nta kije imbere ku Rwanda rwa Duvi ni de bande total. Umuturage twavuganye hariya bwana munyamakuru yavuze ati indondo iracokera ubu FARDC kete ntamwe gacokera abantu bacokera mu musayo yatambika igacokera abantu batazi umusayo abantu bataragenda bazi umusayo ni ahantu wenda nko mu cyambu wenda ahantu imvura yaguye nko mu gishanga inga kubera ubwinshi bwazo wenda no koroha ku butaka kubera imvura hakazamo ikintu bitangwa no musayo inka yashinga mu kugura igafatwamo ikaba itagukuramo mukarinda kuja gukuramo cyangwa tukaza guca imigozi tukayikubura ngo twabigenzaga. Rero ukuntu bimeze rero indondo yabaye umusayo ku ngabo za coalition ziri muri de bande iteye ubwoba. Ubu ngo aba officier amaze gupfa ntabarirwa munsi ya 10 turamenya ngo uyu ni colonel cyangwa ni major ariko bapfuye ni benshi cyane ku buryo byabacanganyikishije kandi barimo kuraswa nabo batabona nje kibazo. Ngaye nguko rero ayindondo turakomeza n'ubundi tuyabakurikiranira hafi ariko muzo kuri dukomeza no gutabariza abaturage bari muri bya bice biri kuberamwo iyo mirwano tibiba bizoroshe muzo kuri ariko kandi hamwe n'Imana natwe irwanya Imana na n'intare za Sarambwe Imana hamwe na AFC muzo kuri amahoro rivuba akagenda cyane ko ubu twamaze kumenya ko abagabo bene abantu badafite ubwoba bamaze kugaruka muri Muramvya yego bashaka ko barimo kurebera no gutinyura n'abandi no kurebera niyo hari n'ibiryo bari basize ibiryo basiga udutungo twabo bagumenga bagemurira n'abari inyuma ingo zahunze kugira ngo zibone ico zibasha kurya. Umunsi mikeya rero turaje tubabwiye ati imirwano igeze mu mitamba imirwano igeze kirungwa imirwano bari baraharwaye kwarisha yararwaye karakarere ngaho rero nikaboneremo amahoro ubu ngubu karimo kuyihanda kandi ntibari ahantu amakuru dufite nuko ibitero bikomeje aho bari hose kandi mu byukuri hari ahantu reka mivuge gutyo ni Murenge bazahurira n'abana b'Umurenge bazaraswa vya bindi nyabyo apara bya bindi nyabyo uruka Gumino ya mbere ko Kabila yabahamagara basaba imbabazi ni muze ngo kabyarana ariko usiko bizonagenda kuko dufite igihugu kinini bazaraswa hahandi gisegeta zorira nkakana iya Muramvya niyo yabagamwe n'ubundi n'ibirindiro bya Gumino ya mbere ndavuga yabafande Rukunda na Bisogo n'abana ba colonel igihe kandi katanyama bibateye baravuga ati nimureke yinjira nubundi niko byanagenze ntibigeze barwana muri Muramvya barayisose ariko muzo kuri abinje baherutse ubwo bakinjira kandi nubundi nanone elema ziri hariya muzarimo muri Gumino ya mbere Gumino Nyagumino apana yiri bandi Nyamusaraba barahari hari ba colonel Bitabo hari ba colonel Sengiyumva bariya bose bahoze hari barahazi rwose na strategy bakoreshaga ico gihe n'ubundi nizo imisozi kandi yahindutse kandi barwana nubwo yiyongereye imbaraga ariko umutima w'amafuti ni wawundi n'ubugome ni bwa wundi. Ngaye nguko rero ari kuvugwa mu karere ka Haut Plateau cyangwa se muri territoire ya Haut Plateau nyemerera bwana munyamakuru tunyarukire muri territoire ya Karehe ahakomeje kuvugwa naho imirwano itoroshe umuvugizi Lawrence Kanyuka ubwo yandika ko muri Mikeke
hatewe kuva 6:45 nanone yavuze ko 6:50 ubwo hari haciyemo iminota 5 ubwo n'umunyamakuru bya bitero bya coalition n'ubundi bizateye muri Mikenke bizongeye bigaba ibitero muri kare. Mu by'ukuri yanditse ati le régime de Kinshasa à travers ses forces coalisées a déclenché des attaques généralisées sur plusieurs axes visant des populations civiles depuis 6h45 jusqu'à présent. Ces forces mènent des bombardements intensifs à l'aide de drones de combat ciblant la zone densément peuplée de Mikenke dans les hauts plateaux de Minembwe ainsi que ses environs. Ces frappes aveugles ont causé des pertes en vies humaines et détruit des habitations civiles et décimé les bétails, plongeant des familles entières dans la détresse et la désolation. Aho ni muri Mikenke aho ingabo za coalition zateye mu gitondo cya kare zica abantu ndetse n'amatungo ziratwika n'amazu, ariko mu by'ukuri nanone kandi twababwiye kuko ingabo zibirimo neza. Noneho 6:50 uba arimo itevare minute 5 gusa Kalehe na Mikenke. Ces attaques se sont étendues aux localités de Lumbishi ya Lumbishi kandi yateye Lumbishi, Katale ndetse na Tuchunguti. Tuchunguti dans le territoire de Kalehe où les zones civiles densément peuplées ont été délibérément prises pour cible en violation flagrante des normes du droit international humanitaire. Barimo kurasa nanone bate coalition zateye Lumbishi batera mu mihana y'abaturage batera batarobanura barimo kurasa mu buryo bwa gihumyi bakaba bakwishica abaturage ndetse n'ibyabo. Nanone kandi twibutsa abantu ko hano hantu hagize iminsi yabera intambara bwana munyamakuru, umwanzi yanze ngo Lumbishi ahora atera buri munsi ariko mu by'ukuri nikagora kwa Minembwe ndetse nibibona za Mitambo, ariko ni bugufi cyane umwanzi akaba defe ku buryo atazongera no kugaruka. Ndetse na Uvira na Fizi dufite amasezerano kuko nyuma y'intambara Muramvya Uvira na Fizi zizaba zivuyemo. Ibyo ni byavuzwe n'umuhanuzi wemerwa n'abantu b'iwacu kandi dukunda cyane umusaza Sebaganwa agakiza kari kumare mu bwana munyamakuru. Yego, nanone muri iyo Kalehe habaye isanganya bwana munyamakuru ry'amazi cyangwa se ry'umuvu aho imvura yaguye igahitana abaturage 8. Ni nyuma yaho bakoze ikiraro kitari gaco muri Kalehe bya biraro bya Kinshasa ubona bya bintu bisanzwe na ubona ubwo rubanga abaturage bizeye ikiraro ariko kugeza kubakundukana bajana n'amazi. Nuko bimeze rero no kwiyanganisha imiryango yabo ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Ni muri Kalehe haguye abantu 8 ngire ngo 8 ni 8. Yego, ngaye ngoko rero amakuru cyangwa se update twabashije kubategurira muri aka kanya amakuru yo mu igicamunsi. Turaza n'ubundi kugaruka amakuru yacu arambuye masaha ya nimugoroba cyangwa se ijoro aho turi buze kubabwira detail nyinshi kuri ibyo byagiye bivugwa, tubabwira ndetse n'amatokeo yabaye haba muri Muramza haba muri Mikenke ndetse na Kalehe. Reka tubashimire mwe dukomeje kubana muri biganiro byacu za buri munsi kandi mwe mudahwema kubana natwe mu by'ukuri. Imana ikomeze kubaha imigisha kandi nanone twibutsa wewe utarakora subscribe kuri izi channel zombi Urunga TV ndetse n'Insobeko TV wabikora kugira ngo amakuru yacu uzuyabonera ku gihe kandi ukomeze ushigikire bino binyamakuru. Bwana munyamakuru, reka nawe ngushimiye twafatikanyije hamwe kugezaho abadukurikira aya makuru y'igicamunsi. Yego rakoze cyane akagaruka. Asanda.